أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magli prala en pošto me pena. Akava je kratko video kako ravle pošto but džene pučlema baš o zekati. I si dosta pučive su počela pe u vezi zekati. U prvo pučive tano kase delape o zekati. Kase din do o zekati. Allah subhanahu wa ta'ala dela odgovor ko akava pučive ki sura Tauba aynatu sura ko Kur'ani ko ajeti šovardeš. Allah سبحانه وتعالى فكري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. والله سبحانه وتعالى وكيرك وكوايتي čači pase o sadake, znači o zekati, delape asu o fukara, prva grupa. Znači si v to grupe, kaj se delape o zekati? Prva grupa o fukara, znači o bučorole manuša. O dujtu el mesekin, o miskinija, o čorole manuša. Trito, taj su kerena zekataja buti, znači vodinena o leso računje. Štarto, taj odolenge kasere kalbija te dobinipe za o islam, e zekataja. I neko pegambere su vreme sallahu saleme, plemija, arapska plemija su olenge delapene isto te penesare hedija pare, taro zekati, da bi te hulenko ko dini islam, te olenge pogudlo u dini islam. U pančto, taj te oslobodini pe robon, u šovto, taj odolenge su achile borči, znači odla manuša su achile borči, znači neka te nasole lape seko krediti vorda BMW sedmica, ili Mercedes, ili Audi, ili nešto naso, odalenge na. Nego kasoro ker tabilo. Ona ne leka na pare, ili leka krediti da bi te lačari po kerima achilo borči. Ili avera potrebna bukja. Nakana ne se bukja su nič potrebno, sad primjer sedmica BMW ili Mercedes tako da ili na. Nego odla manuša su achilite pene bizu te mangen borčija, odolenge. Eftato kod Rume Alesoro, znači sebilillah, primjer bitkaki kada te sprinime vojska islamesiri, в тото taj edrumosoro čavo, vobni sebil, znači nek manušek insani so tanu ki aver država, so naživini od te, hem našagja pe pare, našagja po portmone, našagja kredit karta, viza karta, nisa je pare na lezo peste. Iako nisa je pare te delininipe ki piri država, ko piro ker. Olengi isto delape, taro zekat, delpe olese o šajsarin, te delininipe kere. Znači od ole of to grupenge delape, o zekati mola vakiri, obaveza taro Allahi te delpe o zekati, čači pase o Allahi sađanela, taj najboru mudrost i sile. Znači prvo pući vakigam, kase delape zekati, akala of to grupe. Pamtine akala of to grupe. Duito pučive, da li šajete delpe o zekati familijake? Kao isto bud pena prala pučena. Odgovor, isam skočenake vake nakate. Sad na primjer o šeh Ben Bez, vakiri, لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة. Znači, dozvolimo te delpe u zekati pe pralese, pe penake, pe kakose, pe tetkake,
sotane chorole. Znači ako tane chorole, ako tane fukara ili miskin, znači bud chorole manusha ili chorole manusha. Znači ako si ki familia chorole manusha, so perena ki grupa fukara ili perena ki grupa miskin, odolenge dozvolimo te dълпи zekati. Ако тано прал, пен, како, тетка, братучеткам тако дајле. Хем сосе вакири дока си аменге о хадиси принцимо ко Ахмед, таро Салмен ибн Амир, со вакири ко пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи вакири садакату фил мискини садакатун. И садака со дълпи ке мискинесе рачуни пе садака, една града садака добини пе. وفي ذي الرحم ali ako delape za familijake, znači miskini tari familija ako delape lese sadaka, duplo delape nagradimo. Prvo su dingan sadaka, duito so ikere i familijarno veza. Znači wasilat, silatul rahimi vakirpe. Znači ke dea familija, ke čoroleki familija, dobine duplo nagrada. Ali vakiri osvim ma'ada al-walidayni wa in ulu والأولاد ذكورا أو إناثا وإن نزلوا فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه. Значи пазнакате насмини пете дълпе о zekati даде се, ни дияке, ни папосе, ни бабаке, наупре. Значи, ни насмини пе нателети дълпе. Значи, ни насминате да ме чавесе. Насминате да ме онокосе. Хем тако да иле. Али, и съм скочинаке ева керена, кой исиле пример чай, динди кором, хему джамутро тано факир, или мискин, олесе дозволимоте дълпе. Значи, ту сминеате де те джамутресе. Али насминате де те чияке. So se dužno tano o jamutro. Te araki te čija. Znači o lese dindo. Ali nasmijati de te čavese. Nasmijati ono kose natele. Ni naopre ki familija, znači te dade se papose tako dalje, ni natele. Čavo unukom tako dalje. Odelenge nasminite dълпе. Отрито пучи бесоине, дали шей о zekati te dълпе, а со проекти пайнесе. Sad su dženena me, elhamdulillah, kedava kana sadake za projekti пайнесе ко Египет. Емджия кан elhamdülillah скоро шовила дојре кедингам. Ек дело бичагум ко Египет elhamdülillah прелесете почминя два проекти. Ема чилеми па наскоро дуила дојрете кеда иншалла да бите завршена два проекти. А кано пучи бе дали шај мануш о zekati пиро те дълпи исто каква проекти? Одговор делапе, касе кираја два проекти за фукара и мискинија. За акала дуи групе таро овто групе со кирила пелафи со кирила Аллах субхана таала фики сурат етоба ко ајети шордиш. Значи адлама ша касе кирила пеква проекти пайнесе, он перина ке дија група, он тане фукара хем мискин. Он нанелен до оно паре те платинен фирменге те керенге чешме hem kanalja gjiko kër, nego elhamdulillah Allah biringa amen te pomojinalen, hem adava te mogućinalenge, te dalenge adava šaj sarin, znači on te ovelen elhamdulillah, saramen su semen češma ko kër, anate piren kilometrija, te mučinem pe svako dvije bukalja pa ineati iranem pe kere, hem adava svako dvije te kere. Znači dindo o zekati te dълпе ko adava projekti. O ștartă puci bez isto dindo, dali šajme o zekati miro te delinavle, hem te davko poviše projektija. A da vada sam skočena kelakina, dozvolimo. Ali dikela pe kate koji te preči, a da vas on najčoro romanuš. Dikela pe prvo, znači tu dikja ki familija, koji te najčoro ki familija, ole se deo zekati. Hem deale delo, hem de šajti de posle avere se da delo. I agar te, inša Allah, koji si le panda puci be, šajte pišini direktno kakva video, hem munjala subhanahu wa ta'ala te ovakva video korisno inšallah sajro menge, hem assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma bi se te kere like ko video ako svi ga petukio.
e pratimo canali ko YouTube, ko Facebook e ko Instagram. Hidayati Romani.